ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badawng, masakit ka naw ni Kapitan. Taapay ka na. Isumod lagaya madyan makikita. Ibagbagam asadot ni Kapitan, iso asaan arumrumwar di tabalayda. Masakit mo gayang piman. Kasano asaan nga agsakit kat nagaduma ngamin ti problema dito'y barangay tayaw. Iso nga ron akayat ko kumama ka sarita. Gapo ka na gito'y nagadua problema ti barangay. Saan mo ang makasarita itata, masakit ka nga raw. Anya nga ti maramidan no agsakit mo gayam. Tulungan ta, tapno umimbag. Ay wala niya. Anya nga ti may tulong taking kwa na. Ikanta itinateng asidaan na. Ay wala niya. Mala, inakagala iti bunga tinatay. Taiso ti taking kwa na. Mare, nagadunday tiyo natin nga ipadawat yu kada kami. Wan maray, tanadamag may ang masakit ni Kapitan. Ay, kasta nga rod, Mare. Iso nga ipasidam kan kwa na dagito'y anateng, tapno agimbag adagaos. Wen, Mare, kat agyaman na kada kayo kan ni Pari Badong. No adapay kayat na, ibagamlaeng kada kamay maray. Natang. Anwag nga idaytaan natang. Kat si Daem tapno pumigsa ka. Nakapigpig sa aklang arudan. Inted day to'y damari tuyang kan Pari Badong. Bunga timula dadag ito'y. Mangted na lang arudan. Natang pay. Nakapilpili ka may. Kasano apumig sa akno natang. Kahit anya nga rod ti kayat mo. Crispy pata ko maakarni. Anya? Ay, karnilatan ti berbirukam. Karni ti baboy. Karni ti manok. Kasjay. Napili ka launay mat, inteng. Naimbag kan samutan. Ha? Agin sasakit kan salaan. Nagsakitak pa lang banang. Iso pakadandak iti karne. Agsakit ka pa'y lagayam, Kapitan. Uwan kagawad. Diyak pa'y lakabailan ti agtrabaho. Aya, kasla saan kamot ten nga agsakit? Ha? Ay, agsakitak pa'y laeng. Ay kat aginanaka nga rod Didak disturbuan. Nga umay istoryaan kadagiti nagado a problema ti barangay. Ta mga no mabignatak. Ay sos, sapay nagado ti problema ita ti barangay. Ay, agsakitak kagawad. Pangasim, di mo ibagbaga. Problema ti barangay. Tani, agsubli-subli ti sakit ko. Nasaya at nakita ka, Barok. Umay ka man biit. Apay, Kapitana? Umay ka man agtiliw iti manok asidaan ni Inteng. Ay, apay po doon masakit ni Kapitan? Wun, kat karni ti manok ti kayat na asidaan. Ay, nangiti manok at tiliwa, Kapitana. Agpilikan kadagita magmag na dito'y arubayan, may. Ay, nagbabasi da pa'y, Mike. Piyak dan sa pailaan, nay. Dagita lang amin ti manok, may. Saan sa pa'y ang mabalin ang masida dagita? Ta nagbabasi da. Padakilin nyo pa'y, Kapitana. Apay nagkapan. Tita balay da, Kapitana. Pagtiltiliwin na nga rot iti manok, ngam nagbabasi mo iti manok da. Apay di manok. Si daan ka nung nga rot ni Kapitan, tamasakit. Manok gayam ti kayat na asiday. Kaya wine. Bayam, tamapan ko kaniti manok asiday na. Pilit ti kadakila na manok. Oy, nagswerte mo ni Kapitan, tayo kami iti dakil ang manok asidain na. Ay katwa na, takumparing mga raod. Masakita mo tataba daw. Ikan na mamut iti manok asidaag. Ay agawid ka kiday. Na. Naglaing ka nga. Saan kamot ang masakit? Ikagakiday. Banang. Karne ti manok ti kunak akayat ko asidaan. Pangalaak ngay iti manok. Kat piyak pa'y laang mat dagiti taraken ta a manok. Ha? Ay, kunak no dadakil dat. Ay, apo. Ha? Aray!
Parinteng! Da, Ni kumparim abadong. Umunag ka, pare! Jaran! Nagdakil ang manok na taawit mo, pare. Uy, paray! Ay, Itad ko ka. Tapno si Dan. Ha? Amo nga min na masakit ka kahit. Tapno pumigsa ka, paray. Nakapsutak, pare. Agya, banak, Banang. Ingka man partsenta na nakapsutak. Anay ko, anay. Sabi ko matamaimbagan kan, paray. Sigurado ang maimbagan akon, pare. Nakapsutak. Mas daawak man, Inteng. Apa ang mas daaw ka? Dagiti daduma a masakit, nakusim da amangan. Ha? Anggam sika a masakit, nagadumot ti kanam. Nakasla di mo kaya't ang maimbaganak, Di nagpaimbatyanan iti sida. Masakitak nga rod. Masapul nga aduti ka na. Imbaglakit din Taad da pari badong kan marito yang anaanos amang mangtad iti sidaem. Wen kumpari, kan kumari ta ida. Katsapay la ko mga rod taagimbagan. Dadakelay, dagiti tarakan ta ababoy to yan. Una, mabalintan nga ilakaw. Adaman kwartatan. Nagagitagayam ngagtarakay. Nay, at naglalaban ni kalsada to yan. Aywan, agkikinamat dan. Kasino nga iti mga nawa? Ay kadagiti tanod Awan naman. Ni Kapitan ngay. Saan sapay na imbagan? Ay, daytoy katirigat na no awan ni Kapitan. Ay katsya ako natin mapanaganawa. No ngay si kati masaktan. Anya nga nga raw. Kit awag mo ni parinteng. Masakit pa ilay. Kasjay atin na turin alakay. Dumanaw. Won, dinanog na ti aglablaban na lalakay. Inistri na ko na natumbada adan. Nagturad man ni Kabadong. Uray awang gayam ni Kapitan, wada ni Tatabadong. Isong ti aganawa ka dagiti agaapa. Apay, masakit pa yaya ni Kapitan. Kino nagbayag ngagsaksakit. Noon niya nga taati sakit naman. Agtayag mo tanti pa nagkita to yan. Kasano mga main? Agin lalaing ka mapanagan anawa dita. Awang mo nga minti aganawa. Ay katbayam Masakit mo ni parinteng. Ay wey, naimbagang ngatan. Jakam mo Ay naktuman bisitahin. Tamagag man nun niya ti kaya nakanay. Kaya't ko kita maimbaganay. Apay, di mo nakita ang naganawan ni Pari Badong kadagiti dua lalaki ang nagaapa ije kalsada. Kasano ko makita kat nakaidaan. Masakitak nga ron. Ay, agimbag ka nga minin Apay apilitin na nga gimbag. Diyak kaya ti maimbagan. Paray! Parinteng! Ni pare Badong. Siya ko ti sumungpan. Apay pare! Naimbagang kagadain. Ay! Masakitak pa'y! Permi nasakit pa ila ang tibagbagik aging gaita? Unak no naimbagang kan. Ala, sana balay. Umay ko na damagay. Noon niya kayat mo asidan paray. Mangtad ka manan iti sidak pare? Ay, dahi tala ti pagalisto am inteng. Ti dumawat iti sidaem. Umasidag ka pare? Damag ko adadakil dagiti tarakan nyo ababaw. Uwan paray. Ila ako miidan, kinituyang ka. Ha? Pero damag mo paray. Iso ko mati kayat ko asidan pare. May sabo ababoy paray. Uwan pare. Inteng, di ka lamabain. Ha? Ndo itid ni pare Badong di may sabuo? Jacket alainain. Jay dakkel matitid mo pare. Tapno may baganak adagaos. Nay, bimigsa ka mo din paray. Ha? Nakapsutak pare. Mabsot ka manay. Ha? Kasladyak mabati ang masakit pa ilang ni Kapitan. Numay sa abuo ababoy tikid-kidawon na. Uwan nga raw. Jay pa'y kano kadakilan kin kalubagan ti kaya na. Saanan ang masakit day jay badong. Agin sa sakiton. Ay, makadlawa ko na talaga.
Saan na nasaya? Ti mapaspasama. Naimbagan kan, Inteng. Kwa, sa anak pa'y naimbagan, nabara ak pa'y laang. Tumakder ka ditan. Ha? Taado ti trabaho nga agur uray ken ka ije barangay hall. Apay apatakderan nakapsutak. Nakapsot ka? Ay, uun, nakapsutak. Kat, kasanungay nga ro dyain lutok a karne asidaan. Ha? Nagluto kan? Katuan. Mabisin ako na. Sige, ing kamanganan. Di nakiyalaan iti kanak? Saan? Taamok anaimbag kan. Numabisin ka, mapan kan ijay kusina. Ha? Napanan ni Banang. Mapanak matin. Kasta ti masakit. Ado pa'y ti kanam ngam iti siya. Mabisinak namin. Kalpasan amangan ka. Mapan kan ijay barangay hall. Ha? Pagtrabaho na kuray masakitak. Awan sakit mo. Diyak kaya ti mapan. Masadot kan sala ang agbalin a kapitan. Masadot mo't nga ipagbagam. Agtrabaho kan. Tano saan? Makaraman ka iti balunat. Ha? Aguray ka. Ayan di balunot mo. Adda dito'y likodak. Itay pa'y lang ay nalak daytoy. Ha? Sige. Mapana ko no day tate kayat mo. Rombang laang, entay. Simra kanu gaya man ni Kapitan ije barangay hall. Wan, Maray. Tano saan na sumbrag? Ay kat balunutan ni Mari Banang. Kuna kunket anabayagan anaimbagan ni Kapitan. Agin sa sakit laeng. Unsa? Agin sa sakit sa lang agpaisaw. Kahit nalako yun di baboyaw. Wuna, nalako mi amin nun. Ay, kung ano intedyo kan ni Kapitan J. Maysa, tayso matikayat na. Sana mabalin na maray. Ay, awanan, natiliwan ni Kapitan, agin sa sakit lagaya. Hey, Banag! Yuhu! Hey, where are you? Ada ditoy. Nakaida ka man? Agsakitak. Agsakit ka? Wen, Ha? syakmat it ati agsakit. Iso nga asikasuan nakmat. Ay, agtutulad ka kaya't kumanan ti agsakit Ay, nalpas ka na nagsakit. Syakmat din Ay, di nakman unaan ba na? Siyak pa'y kumati agsakit manon. Ay, ingkakit di agluton iti kanag. Karne ti kayat ko asidaan. Tapno mabiitak nga umimbag. Apay, pudno ang masakit ni Mari Banang, Kapitan. Ay, ungar. Masakit mo din. Ay, Siya kun ati mga sikasukin ko na. Imbis nga isuti mga sikasukan jak. kat naimbagan kamutan. Na? Ti ison ati asikaswamot. Unang tila pangibabaon na kanya. Ho? Kat kasta talaga. Ano sam at asawam lakot nga raw. Kayat ko titinapay. Ay, pag inanaanak mo tabanang, pagsasaron mo matintikid kidawam. Iso nga ron ti kayat ko. Mapanak gumatag inton madamdama. Partakam nga aggunay inteng. Sapay agapura kamot. Mabisinak nga rod. Aguray ka man. Kano ka ama imbagan? Mabayag nga agimbagak. Ha? Isong anusan nak nga asikaswan. Nagrigat ang tikas toy. Kapitan ka. Nagasikaso ka pa iti agin sasakit. Sa anak nga agin sasakit inteng. Talaga ang masakitak. Iso asumardeng kan nga agrekreklamo. Asikaswan nakit din. Ay, Kapitan! Anusam nga asikaswan ni Nana Banang.
Gaputay na si kaso na kamat, idi nagsakit ka. Nga uray, idi agin sa sakit ka. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, mabalin ka di nga umayak agkuya ko dito'y tersinam. Mabalin lata, Maray. Mayat ngamin ka, ti umay agkuya ko dito'y tersinam, maray. Ado ti makita mga glabas at tao. Taigid ngamin ti kalsada da iti tersina. Ado pa'y ti makita ana duma-duma alakom. Maray, ta kagatgatang ko dagiti lakaw. Adaw ti mabalin nga utangan. Anya, ulitom man timbaga, Maray. Kunak, adaw ti mabalin nga utangan. Apay, di mo makita day ta impigkat ko dita sangwana ti tersinak. Anya da ito nakasurat dito. Basaem. Nakapsot dag iti matak, jak makita. Makitam to pa'y dagiti nagadoan lakok ang nakadisplay. Di mo kat mabasa day ta nakasurat ditan. Jak makabasa iti English. English ayama day ta. Jak makabasa iti Taghalaw. Ilocano ti pa nakaisurat day ta. Aya, anya ngay tinsura mo dita. Insurat ko dita bawal ti umutang. Kan? Day talaeng, awan tuloy nan. Ababa, tapno nalaka maawatan dagiti bumarangay, anausem nga umutang ngam saan damat nga rod akaya ti agbayad. Dagita ngay akaruba. Ay bawal ti umutang lata oray karuba. Oray kumaram saan na mabalay. Awon gayam, inayon ko nga isurat dita, bawal ti umutang nang rona dagiti ko kumarek. Nunay kamutin mare. Pumanawak man langay. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay balay da maribanang. Jak kaya tagis tambay dito'y tirsinam. Nagadumatan ti bawal. Maribanang. Apay, Maray. Mabalin ti umay agkuya ka. Dito'y balayaw. Ay katun Apay, awan ti pagkuya-kuyam ije balayaw. Makauma mo't ijay balay. Sa bagay mo't kit di Ijay mo't tirsina ni Marikwanang. Nagadumatan ti bawal. Anya ngay dagita abawal. Bawal ti umutang. Talaga abawal kanon. Wen, madamdama, ibawal nanti agtugaw ijay tirsina na. Ay, awanen ati gumatang, nuuray day takat ibawal na. Wen nga ron maray. Ay, maray. Nagmayatan dagito'y mulam amarunggay. Ay, wen amare. Nagbiit nga ron adi makkel da. Ay, mabalinti dumawat, maray. Ay katuen dumawat kalatan. Dumagayam ti madawat amasida dito'y balayaw. Wen, adda marunggay, adda pay mulak nga okra, kanda dumapay. Nay, adupay gayam ti taraken mo amanaw. Ay, dagita ti saan amabalin adawata, mare. Dagijay ngay patak. Agtaraken kamot mabalin ayamat dumawat kalatan iti tarakan. Ayun anya. Ay, kunak ano mabalin adawatan dagita. Saan magayam? Tagkuy-kuya ko lang da pare badong kan maretuyang iti balay da. Katwan,
At dadala ang ijay sirok ti kayo di tarubayan da nga agtugtugaw. Sa ka umay dapat dumawat iti si Danda marunggay dito'y balay. Ay, sadot da nga rod nga agmula. Kaya't dapat ti dumawat iti manok ken pataw. Aha. Wen nga rod Surwak man ida nga agtrabaho. Tapno saan da nga agdadawat latan. Sapay la kuma. Tamasuruam dagita alakay ken baked. Manon ti limabas akaruba di ta kalsada to yan. Sa nga pulo da amin nun, talo alakay, upat abakot, talo ababalasan. Mabilang takit amin na lumabas di ta kalsada. Tadatalang nito yung agtugtugang. Nay, da kapitan ken maribanang. Nay, nakaigam na may titiwalays kan panabas. Adan samot mapandalinisan. Kita intaman, noon niya taramidin da. Nay, aglinis damot di taigid ti kalsada. Ay, wen. Tabasan mo ni parenting nagitiruat. Walisan mo ni maribanang nagitiruat. Apay ngay nga tangar aramiden da dayta. Kit nagaganda mo ta. Ay, buyaan taman no anya ti aramiden da. Wait, si puta manalaing tuya. Mayat aramiden nyo, Maribanang. Wen mare. Tapno makita dagiti tattao ket bareng tuladen da. Kasla nga rod kayat ko at uladan, ta kitaam da iti arubayak, nakaruruot. Ay ket linisam Uwan man ngagpaiso. Samon tumulaan no anya ti kayat mo nga imula. Wen maray, day tati aramida. Na, uray ni Marikwanang aglinlinis meten iti arubayan na. Inulad na da parenting kan maribanang. Anya ngayon ti mapaspasamak diti kabildatan. Apay, di ka umapal. Anya ko mati apalak. Kita mo da ito'y arubayan ta. Nagpuskol, tiruot na. Bayam. Agbalin to nakabakiran. Kit no mapasamak da ita. Agyan taon dagiti ulang ditaw. Ayun anya. Iso na sayat sa nutuladin tamot aramidin da tuya. Di santan ang makapagkuya ka, oy. Ay kitagkuya ko itantuahin ton malpas ti panaglinis ta. Bala, ingkang aruden irwar je panabas. Wait, inakalain ay. Taalaag mo't je walays. Pinalinisan ay, di aglawlaw. Kita ang banang. Itinulad datan dagiti kaarubata. Ni Marikwanang linlinisan nante arubayan na. Kinuura da paribadong kon marituyang. Aglinlinis dan. Wen nga rod, mayat akitaan. Nalinis ton ti entero a barangay. Wen magsimula meten iti kayat na nga imula. Ay, nasken anayunan ta dagiti imula ta anateng inteng. Tapno umaylat ta mangala dagiti kaaruba. Ewan, umay mangala ti mangaya. Ano ti makunam tuyan? Ay, nagmayat gayam no nalinis ti arubayan, anya. Mulaan tamot tan itinatnateng. Tamno saan ta nagumatang. Ay, katun na. Maya, tatinulad da parenteng kan maribanang. Wan, saan akon amapan dumaw dawat itinateng amula ni Maribanang. Uy na, saan ay? Masitas mo gayam ti kayat mo nga imula dito arubayan mau Marikwanang. Wen gagangay iti balasang. Baak ko na mo't Apay amasapol mo anayunan iti baak. Baak abalasang may mayat ading kaun. Isulat ta? Ano iso ti kayat mo? Adda makasirpat kan abaro maray. Gapo ka dagiti masitas amulam. Sapay ko ma. Agsabong da aminin dagito'y masitas mo. Ay na, nagmayate na kitaan ti aglawlaw dito'y tersina maray. Adda lang arod na pintas abaak. Kan adupay na pintas amula na. Ay saus, may mayat manan. Ay!
Kaya ang desisyon mi ita iji barangay hall banan. Ay kat masapul nga rod nga agdigos ka. Kaya nakadigosak matin. Agudo ngakmet inton madamdama. Na, awan nga rod agbati dito'y balay. Ay kat ilakuntun Awan matkit dit takawon da dito'y Ay, wen Ang ti pampanunutak. Awan ti mangkita kadagiti imbulmulat Isa naman ano da kita. Asino nga, timang perday. Pag-alaan ti sidaan dagiti kaaruba. Badaong, agring ka, Badaong. Di naman ringay. Addamang mangagaw. Awan may timanggag ka. Addauni ti kalday. Mada siguro karo bang agparparti ti kalding Kaslamat ijay arubayan ti ayan na. Ha? Ija arubayan. Wen! Ay sos, dagiti mula ta na tay. Inta kitay. Ay nahaawanan Badaong. Sayang lang ti bannog ta naglinlinis kan nagmulmula. Kinanan dagiti lima nagdadakkel a kalding dagiti mula ta na tay. Agsabong da pa yan. Asino nga iti maging kalding dagita? Tiliwuntan sanjay may sa tapulpugan ta. Sukat dagiti kinanda amula ta. Kunang tumanan ni parente nga dakas tagtiliw iti saan namod atarakay. Sa bagay mo't kit di Ay, nas ka na makadanon da ito, kundi parente. Saan na mabalin da ito'y tuyang? Ay, una yan. Awanan dagiti mulak amasitas marituyang. Sapay agsabsabong dan. Wun nga rod maray. Kunak man no gapo kadagiti mulam amasitas kat makasirpat kan iti mga sawakan ka. Ay, day tamat nga ron tinamnamak. Kindan mo't dagiti kaldeng dagiti mulak. Oray dagiti mula may kinibadong ka umaray. Kinan dagita lima akaldain. Ti question, asino ti akin kaldeng kadagita? Naibusen dagiti mula taan at nateng inteng. Kinan amin dagiti kaldeng. Nakigtutak nga ron ita si Mang Peta. Kunakit. Apay ang naibos ti bulong dagiti mula mi kanibanang kunak. Ay, wen nga rod. Ay, sana mabalinti kastoy anapasamak. Nagrigat ti agmula. Tapno dadaulan lang dagiti kaldeng. No asino man ti akin kaldeng kadagijay. Ay, asino nga tanga agpaiso ay ti aking kalday. Pinalubusan dagit din dagiti tarakenda. Amang dadaal kadagiti mula tayo. Ay takwatag tuman no asino ti akin kalding. Rumbang lang inteng. Kat no asino man ti akin kaldeng. Nasken amadusa. Sige, kalding ataraken kaw. Agbusog kayo kadagiti makitayo akayat yo kanain. Nagado ti mabalin nyo akanin iti aglawlaw ti kabildaran. Nay, nagaduman na kalding mau. Ay, taraken ko amin dagita tataba daw. Nagadua talaga Nagluluumag na pa ya. Unya lang, makapaapala. Eh, nagmayat niya. Naglulumag na. Ado pa'y ti makanda arot dito aglawlaw ti kabildatan. Ay nagmayatay. Talaga amayat Katawa ka pa ilang Nagkatawa ka mga minano kaya mo ti agkatawa. Dim ay amaw, adagita kalding mau, tinangpir di timula may. Aho! Samit! Mabaindag ito'y kalding ko amangan itimula ti akin mula. Kasano ko mamabainda? Apay, at nakam daya. Tataba daw. Sakbay nga ibulos ko ida. Bagbagak ida. Kunak, adi damang mangan itimula dagiti tattaaw. Kay, sinuro na ka. Siguro ta natulnog mo dagito'y tarakang kaw. Natulnog gayam Amom ka day, akin nan dagiti kalding mo, dagiti mulmula may. Di kayo magsasaw iti kasta. Agsabsabo ngay, dagiti mula may. Ngam kinandamay. Awan yung bati da, pulos. Panagkunak, natulnog dagiti tarakang kaw tataba daw. Iso di ka agsasaw iti kasta. Nita, Sana pundo dagiti bagbagayaw. apay, saan ka mamatay? Bitugang kansan Na, sana? Kakaiso na, nagmula kami kanituyan kaw.
Napanmuki di impakan ka na kita tarakin man. Kwa, saan to na maulit? Rumbang lang. Nabanog ako. Ay, apo kapitan! Woo! Woo! Apay, asino ti tartarayam? Ay, kwa kapitan. Asino ti kabutag mao? Ay, kwa, ni tatabadong kapitan. Naa, kinusap-sapulin na ka. Ha? Apay ka na, kapitan? Dagijay ka nung amin kalding mao, tinagan ka dagiti mula may anat na tayong. Ha? Isu akas dusam. Sukatam amin dagiti kinanti kalding mo amula may. Nay, nagadungay ti sukatak. Mabalin ngagmulta alatang, kapitan. Sukatak langan iti kaldeng dagiti napirdi amula. Naa, apay mula ay dagiti kalding. Nay, uray gayam sika ket addamot kalding maug maray. Wan, Mare. Sukat jakin nanda amasetas ko. Uray da kami maray. Addamot may sa kalding may ang nakapagod ijay balay may. Sukat mo't laang jay mula mi ang inalngal dagita kalding. Uray sada kapitan, kat adamat kalding da. Agmula kamin tumanan kin ni badong ka. Sana balay, tawanan ti kalding amangan kadagiti mula may. Tay bawalan ni kapitan nga dagwalang-walang akaldaing dito kabildatan. Rombang laeng, Mare. Ay, kabaranggayan, nutarakan, aywanan, kat ibaod kan ikulong no kasapulan. Tapno saan a perwisyo kadagiti kabaranggayan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Madam Jovita Soriano ditadakkan walayan bagulin la Union. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tatabadaw. Apay nga yung parada mo ta tricycle mo, di ta sangwanan ti tricycle ka, kano siya tinakapila. Kabay bayad ka, iti membership ko dito atuda. Oh! So, di naklap dyan. Unang, Apay, nagbayad ka, iti membership mo. ha? Saan pa'y? Iso asyak, tagpila. Kaitultulod mo iti pasahiros mo, bakit? Itatanag subli ka? Ti kaya mo si kamanan ti agpila. Kabay bayad ko nga raw. Oh! Sulitin ka, di bayad ka. Karnay tuyang. Karnay, ti magatang na dayta na pasadaak ita. Wan, may sa kilo a karnet baka ko naman. Naggana sa'yo. Kain ka nga rin gumatang na. Wan, inak gumatang tagluto account. Amok amabisin ka na nagpasada. Adaw, tinapasadaan ni Badong ko itamari-kwanang. Talaga nga adaw. Kasana ka isun sa laang matante agpaspasadan. Una, alis tong agpasada ni Badong ka. Ay na, agawan na kano dagiti daduma at tricycle driver iti pasaheros. Maaramid, ayamo ni Badong ko dayta. Araramidin na nga rudang. Malaki dain, lakwan na kun iti may sa kilo a karnet baka. Daytoy kati pagmayatan na, no nagagat ngagpasada ti asawa. Enton bigat,
karneng tumanan ti sidan may maray. Ay, Kuya, yung kabut padigwan na ni Parinteng iti karni ti baka. apay apadigwam pay laang. Kumparit nga raw, Iso pay amaksay iti sidan ta. dakis tagim imot. Sigay, inangarod padigwan. Kadun ti padiguma, tapno at dagreklamaw, sanak ang maungtan. Apay nga dagreklamaw. Asinaw ti reklamo da. Siyak ah, Apay nga reklamo da ka. ay nagaduki di adamdamago mo na ya. Ireklamo da ka, talalag amin ang pasahiros. Ayun anya. Iso ngayon kapadigwan ni Parinteng. Kadwam ti karnay kundiguna, tapno at daigupin na. Ay, una yun, Inteng. Kaya matantikas na panagigop na. Ay, maigop naksamatan. Ha! Ay, itakla abakaraman itikas tao. Ay na! Nagnanam ti digo ti karni ti baka dungaw. Ay na! Anya nga italaang. Katno kanayon ka nga ilutuan itinaimas asidaem. Ah! Ay, sa bali laktamat no linuto ti sa balay banang. Ah, Ay, aglisi ka dita. Agigupak. ay, paglisyon nakpay. Una, agigupak akastoyam! Na, ay, una yan. Pare, sinda mo lang ni Parinteng, yung padigumiging kuana. Awan pare, sinda na amin. Inigop na amin adigo. Di nakpaimbat dyan. Ha? Mayat ah. Ibagam, padigwak tumanay, maray. Ay, saan mo ko maaruaman, pari Badong? Apay kumasaan nga eh. Kitag kumpari kami, mate, maray. Ay, agpailiak gayam, pare. Ay, asino tinakapila nga agitulod iti pasaheros ijay ile. Ay, siya, kapitana! Ay, sika? Siyak ka day, maray. Umay ka naglugan, dito tricycle ka. Naa. Siyak mo ti agituludin ah. Kanayon mo ila si kati mangitultuludin iti pasahiros tataba daw. Kumarek na ito yung aglugan. Iso asyak, timang itulaw. No. Ay, saan ka day asurutan nyo? Jay no asino tinakapila kat iso ti agitulod? Ah, maray. Awan prino na day ta motor na. Delikado ti biyag mo, nuglubon ka dita. Ay, sos, nakabutbuting nga rod Tataba daw. Anyaman ti arasahas mo ditan. Tigsama ata anong mangagkumait. Agsina pa iti motor, kin sidecar na day ta. Kinuing galod na lang. Ha, ay, makapanirbyos. Wait, inggalod na lang. Sana na iwildeng. Apay adi ti Tersina, kinangi paradam, di tricycle mau. O mapasahero sa may lugan ko iti paradaan kagawad. Ninsalangan ka ba dong ti agitultulod iti pasaheros? Kano per dyan na kami may takakadwa na a driver kadag iti pasaheros. Ay, madi ati kasta. Iso nga awan ti pasaheros minata kas dyan mo ni tataba daw. Mala, bayam, tasi kanto ti pagluganak inton agudo nga. Ta saan ka akakaasi nga awan pasahero na. Mang parte ka ba't itati manok tuya? Di mo liplipatan na patigwan ni kumpare ngayon tayo. Kanayon latan apadigwam. Ito na. Basta talaga tayo kumpare. Saan nakamot nga rod ang malagip apadigwan? Basta bilangam no mano adaras ti panagpadiguta king kuana. May kamano day tuya na panang padigum king kuana. May kaduan Basta laglagi pa ma. May kadwatan na pinadigwan day ti ngayon tayo. Bilangam. Eh, nagmayatay ta pinadigwan na manay. Kumpare nakakanungamin ni Badong, kapitan. Oh? Iso a pinadigwan na kamanun. Maray. Ikanong tumanay, jay sumaruno ka pa nang ipadigom kanya. Kwa, Inteng, di ka lamabain. Day kakit din tinamdamagam. Apay dakas ayat ti agdamag. di ka madanagan, kapitan. Tako na ni Badong kaw, at tunggal na imas ti sidaan may, padigwan da ka.
Ay, agyaman nak Maria. Kita ang banang. Nagmayatid na kumari kan kumpare na anasing pain. Akas ka ni pare ba daw ka ni Marituya? Daman pasahiros ka. Ni makagawad kwa nang data sumunga, tatabadong. Amo ka may samanin na pasahiros. Agudo nga. Inak gumatang iti ilakok. Mamay kagluganan, Maray. Dito'y tricycle ko, tipagluganan. Sa baliman, matipagluganak ita, kabadong. Ay, yes! Dito'y tricycle ko, tipaglugan na ang kagawad. Nay, hapay ngay. Tadi tamot din tinagluganan, Maray. Kat dito yung aruti kayat kaw. Kaya't mo dahi ta tricycle driver? San ngagdigdigaws? Ahaw, tilay bagbagam di tatabadong. Pinagdigdigo sa might. Oray, sagpaminsan na kagdigo sa lata. Sige. Itulod na ko, tanay, agap apuraak. Sige kagawad. Intan! Ay na, babawi kang aglugan dito, Maray. Mapirti dahi ta. Tunamlan na sino dahi ta, tricycle driver? Apay, Inagaw na, timay sa pasaheros ka. Amam, na sino dahi yung pasaheros nga inagaw na? asinaw. Ni kwa nang ba? Kahit di na siguro kayat ate aglugan iti tricycle mo. Itno amin na pasaheros, kit kaya't na aglugan dito yung tricycle ka. Una, tapilpilito mida. Awan ti sa balya, pagluganan, dagiti pasaheros. No saan lang ang tricycle ka. Kano saan ngay? Ay kitagungita ka. Sana mabalay. Oho, inton kwan, ireklamo da kakin ni kapitan. Gayam ko dahi ta, Kapitan Tuyang. Malaksid na kumpare. Kanayon ko pa patiguan. Paburlat ta kanyak dahi ta, kumpare. Mayat mo't gayam ti aglugan dito yung tricycle mo. Talaga mo't amayat kagawad. Nila tatabadong ti mangipagmaga saan. Kaya't na nga ijay laong tricycle ti pagluganan dagiti pasaheros. Kinalaingak pa yung agmaniho kagawad. Di oray pataya ti tricycle ko kung may lata. Ay, saan agnervyusak ano kasta? Kung kunalaing, ngayon talaga nalaingak. Sige, tanay, asidagtan ti tailay. Ala, urayang kanto jay paradaan ay. Sakto mangbagkat ka dagiti lakaw. Apay nga da ka dito'y paradaan. Kaya di umayak magparada ah. Agurayak iti pasayros ka. Ay, sana mabalay. Napaya saan na mabalain? Siyak lang, di mabalay nga. Parada dito'y. Agpapada tayo ang membro tituda. Saan nga ron ang mabalay? Mangkita ka, iti sa balya pagparadaam. Sana dito'y. Unay kaya. Maditikas ta ah. Mangbirog ka, iti paradaam. Saan nga dito'y? Ija, tayaw! Kapitana. Ada ni kapitan dito'y balayaw. Aday je barangay hall. Apay aya. Maglablabosan ni tatabadong. Ireklamo kon. Nay, anya ti inaramin na ayakan ka. Di na mo kat apagparadaan iji paradamen. Apay ngay. Isu kanula ti mabalay nagparada ijay. Anya, aket sa dino nga ron ti pagparadaam apagurayam iti pasaheros mo. Kuna na nga iji kanu adayaw. Iji kanu sana makikita. Ay naglukon. Isu nga ireklamo man. Sana mabalin da ito yung aramiden. Nakada kami akakadwa na at tricycle driver. Wen, barok. Sige, mapankan ijay barangay hall. Ni, kagawad. Apay, nagadumot ti tao dito yung barangay hall. Ay, umayda ka no ireklamo ni kabadong. Ha? Umay da ireklamaw. Kaya no isumot ti ireklamaw. Ireklamo mat ni kabadong. Huwag kagawad. Ay, katsagay sa kayo nga umasidag ka ni kapitan Tay bagayo ti reklamo yo. Mabayaga anak ah. Ay, katuan Ay, ngamnas kan nga agpila kayaw. Malipatak ton dagiti ibagak ko ma. Ay, kat isurat mo ngamin Napanuga ka na sumangsango ka dagiti nagado ang nagreklamo. Kapitan! Anda pa'y may isang agreklamaw. Ada pa'y? Asin na usap. Siyak, kapitan. Na! Agreklamo ka ba? Una, kapitan. Agasim mo nga tinaramig kanya ni Tata Badong. Nagalas. Adya ti inarabin na kang kaya. Ala, istorya manipod drogay.
aging ga iti uday. Ala, dumgagak. Ala, denggem kapitan. Istorya account. Nakaad-ado dagiti nagreklamo. Ah. Reklamo da ni Pari Badong. Ay, Iso amin dagita nakalista dita a papel? kita pa ni. Back to back. Oh, back to back. Op. Na, kahit, anya nga iti reklamo dakan kwa na. Naduma-duma. Iso paayabak man ni Pari Badong. Ne, Ni. adag tuk-tuk-tuk. Sige, tayo nakitaan. Ay, Da- naimbangal daw mo, Maribanang. Kastamot kan ka, Kapitan. Ay, kat kastamot kan ka, marituyang. Ay, agure ka man. Anyat karga dayta nagdakkel amalukong nga awit mo, marituyag. Karnit baka, Kapitan. Na. Siyempre, imbaon nak ni Badong Kaw, padigwan ka kanaw. Ha! Agyaman akmaray. Thank you. Thank you. Si daem kano amin dayta, Kapitan, kunan ni Badong Kaw. Ha? Ay, sige. Ay, nagsaya atin ni Pari Badong. Nagsaya at ni kumparik abadong kunam. Ang kita mantilistaan dagiti mangirik-reklamo kan kwa na. Huwag nga raw. Napuno ti back-to-back ti papel. Iso amayat ti iigupam iti dayta si daan nga intednaken ka. Ay, sabali dayta oy. Sabali mat dayta reklamaw. Na. Saan ka madanagan dungo? Paayabak pa rin ni Pari Badong. Nga uray pinadigwan nak iti namin adu-adaras. Inibos mo mula, yung padiguking kasidan, paray. Uwan pare. Inibus ko. Kurang pa Mala, padigwan kang tumanan, paray. Paray, mabalin ko, tayo gawin. Na. Pa'y nga gawit ka. Kahit saan pa'y analpas titong tungan ta. Nalpasin, paray. Na. Ay, nalpasan niya. Ay, gure ka. Amam, nagadaw tinagreklamaw. Kontrakan ka, paray. Ay, bayam na kita, paray. Hadulamin na reklamo da. Ay, nangina ka no ti singir mo, iti pasahay. Ay, isa na punto da ito, paray. Saan ka kanumit amang mangtid iti barya dagiti pasaheros? Olbod na kita nga agreklamo, paray. Kaya na, saan ka kanupay amang mangtid iti discount? Kadagiti senior citizen. May sapay akin na olbod da ita. Naa. Hindi mo kanupay kaya't apagparadaan iti paradaan niya dagitay daduma at tricycle driver. Kaya't mo si kalaang kanuti agparada. Olbod, tinag ko na iti da ita, paray. Pagsardingan kansan gagpasada. Ne, tapay ngay, paray. Nagadaw, ti agireklamaw. Sana nasaya ti kasta paray. Ado ti linabsing mo. Paray, nalipata mo. Anamin aduak ang nagpadiguking ka. Na! Namin anong aminin, paray? May sa... dua... talap. Uray pa'y man maminsa nga pulo at padigwan nak. Do agaramid kamitla iti maday. Ipatiliw kanto pa iti pulis, wano navy, wano army, wano marines, wano soldado. Ay, saan mo tin na, paray? Nga ka mo tin. Agbalbaliw akong, paray. ta? Sana kung nga aramid iti sana nasaya. Apay nga tatabadong, time parada mo tan iji likodan ti tricycle ka o di tricycle mau. Si kagayam tinakapila. Uy na, angam ko na ano agawam man ti pasahiraws. Ay, sanay. Tagungan ni parinteng. Ay, uy na, ay narigat ti mapagungtan. Ada pa sa eros. Yung kay tuluday. Ay, sige tatabadong. Si kantumot tayo ti makipila. Ay na, tatabadong. Tapno maornos ti amin, di paradaan nyo, saan ka ngaglabsing iti paglintagan? Sumurot ka iti umno apila. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang!
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.